ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯔꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ IAS RK ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯅ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯅ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯪꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ where all community live together and harmoniously ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯣꯠꯁꯟꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ 33 ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯤꯔꯤ ꯍꯤꯗꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯪꯒꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅꯒ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯀꯨꯀꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ तसेंबदी मैतेना मपांगन कल्ली मणिपुर मपांगन कल्ली मैतेना मपांगन सोंथरकांदा मणिपुर से कांखों चाय अखोई चही तरे खोंदाक्पगी भगतचंद्र मतम 1891 की मतम मधुना तुम साखीनी अदना हुजिक सी लाइक लाइसु हाइरक्पा एस्पिरेशन वांगक्पा सिदैसिदा अखोई स्टेट नदी एस्पिरेशन अंदर सैटिस्फाई तौ ngамदबा अदुना सरकार दा ताइनबगी मुहुत्ता कम्युनिटी अमदा ताइनरक्पगी खरे खुदोंग चाबा लौखिबा कम्युनिटी दुदा लहुदबसिना ताइनरक्पा स्मॉलर कम्युनिटी की वॉइसलेस ओरक्पा मोइना हुजिक लेरिबा इंडिया की डेमोक्रेटिक की सिस्टम सिदे मोइ भोट काबा ngambagi लॉ मेकिंग की सिदा यावबा ngambagi उपाय सुलै लेरक्तबा ओके अदुगा मैतेगी फजबना मपांग कलिंगदा कम्युनिटी सिंग हुजिक लेरिबा हुजिक स्मॉलर कम्युनिटी ओइरबा तराव खालम गै अक्ता योसलमदे ओके अखोगी दालीदा लेबा प्रिंसिपैलिटीज मतमदुदा मापननि हाई तरेटनि हाई कोई सलाई मापन येक तरेट सि पुंसलगा मैतेई सारपा कांदबुदी अखोगी नेशनहुड से फॉर्म तौननबा लापा कांदबुदी मसी लोकसलगा यामना हार्मोनियसली अदुगा दारो मोरोना दना तौरगा मैतेई हबा ग्रुप से सारकपनि अतै लेरिबा चिंगी कामबुसिंग इनाबा सिंसिदि अम्ता योसनगिदबा मधु हुजिकसु मधुगिनि अखोइना उजरिबसे हाइदि अखोइ सेकी ओरकपा कम्युनिटी मसासु सेकी ओरिसि अखोइसि हिंबदा ngамरोइद्रा एज अ कम्युनिटी मसि पांगनजु फाउगनि अखोइगे कोमजु फाउगनि पुरुमजु फाउगनि तरावजु खगा टिकपा नंबर लेजदबसिंग अदु मसि सरकारना रिड्रेस तौबसे
ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤ ꯎꯗꯕ ꯃꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯏꯊꯅꯣꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯣꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯜꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯁꯃꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯈꯔ ꯑꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯡꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯊꯅꯣꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌू ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ through proper education, through proper understanding, ada akhoi laibak thibana akhoi community engagement si community to community engagement si yam poor way. Yes. Masi khat toina tauba adagi community leaders sing amaga unabasi aigi pendabasi atopada haidoga khas kokani. ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤ ꯐꯨꯝꯖꯤꯟꯅ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ Okay. Pabung hauski area asida aina pabung lagi khanjaning balje pabung je manipur one of the most well read oiba misa mo better na articulation pabung gi ngasa bureaucracy di la jo people friendly oiba adiki public interest aduga manipur nusiba misa mo ina mayam na uba yam tongan do personality mo ina mayam ni adwai gi area du aina pabung da hanjaning ise aikhoina literature khara da yeng ka da manipur gi ali part of the modern manipur da tribal gi yamna dominating oiba personality mayam ama manipur gi national figure mayam am leram base major bok kating ga hairiba yamosang seja ga hairiba aiko gi moina manipur gi interest ka si any cost to compromise tawde ga haiba gi moi gi wafam mayam am ga ikhuina reflect to phangba ngasi gi manipur da muka yeng aga na nagana nagagi kuki na kuki gi maitai gi gana hairak pa sugum bagi context am ka sagalak pa swai si ga pong khelari base kadai wai ga ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯏꯊꯅꯣꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ST ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕꯁꯦ STꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯣꯃꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ
it's the right decision based on the then prevailing circumstances. Adudadi achum bani. Adubu koi history asidi matam duga chana basi sum hongok pani na hongok pusi da kone adapt to basi ngamhog da ba. Okay. Aduga unfortunately koi gi post merger gi leaders sing say sida towering figure oi ba. Koi gi visionary oi basi kara what ki ba hai batare. Aduna sigi si problem se tholok pani na ajeni masi kanam to blame to ngai leite koi gi matam nani matam na gi matung ina samla pani rao ga matam ma da koi gi tall leader khara dum pulap tholok kani kan kan da koi gi famine na ma lei gani sidi part of life ni maduda politician adagi leaders in act to sidi prevailing circumstances to the madugi boundary to the tawjabane ada hojik hojik leiba ekhogi political structure India ki federal system sida leiba ekhogi state assembly ama leira kanda masida elected government ama leiba ado masigi elected government si miyam elect tawni democratically ado masida community hudima ki leaders edum yaw consistently ekhogi sida and again tawbutu ekhoi si community ki leaders mayam si political party ama da pun taragasu ngasagi hadak mamangi chingjo ina kwai chawna leitabi susi Hill Area Committee na endorse tawba autonomous district council bill si oike sigi swaida chingi people unite tawase against the valley then sumaina community amagi unification ama sagalakpase against one another sugumbagi question ama tholokpase apam kamai yenge masi masi akogi narratives ni ko narratives ni kenoda community am leraga community amana amado to hatire haibasi is a part of life to wodu kana na tesingna khulong jabasi lawri no ai community de elite na lawbane yes oje lambi phatre hare lambi phatre thiga je kana tawi thiga da pusle isi kana no ade moi community de leader na tawu ngakte ne adu moina masi divert tawna ba haidana akogi Tinanaba Pung Tainaba to Maina, my days in a beating them over the money. But it's see them young view. Our district headquarters since they said, Pagana Sari, the Yum, they may have say, Campinity, maybe elite. One of them control the money. I don't know. Elite things in a Moigi controls among the Nava, Haidana. Sore even now even my answer to the finger point of me. When so in the government the finger point of what Sana Toraga Sigi Masi Akai Sarkar unfortunately Madu Nati had a contradict over there. Another Hudik Manipur Hudik am very problem na trust deficit between the government and the public say. I say Asuki Mati one have Sarkar will hire the Lalamani Haivigi Masi it needs a serious effort on Torakanda. Akogi RTI Puki Laire, Adegi Nangi Kadi Lok Ayutagi Kadi, my Amamaleko. Adegi Lady Vasina, Akoida transparency for Pangambra. Okay. I will see. Kasungam. Sarkar na honadi basi transparency porna ba adegi di participatory apoi gi democracy si tongna ba hona ba kan da apoi gi question hang gi pam de ba apoi leaders sing sina I don't blame any political parties or every leaders gini mo the question hang basi moi comfortable oi de adona sigi apoi gi movement ama lag pa sidai sida Yam Tina Piggy Lebak today said that misunderstanding Nakarigasi Hen Pusalapani Haina. I give a candidate man. Yam Pazan articulate we Haujiki Manipur and I couldn't Urakanda. I couldn't hire idea of Manipur having collective interest having nationalism, collective nationalism, high when a project of the programs. I don't lay the question, lay the realities in I could get dynamism mayams in it. Manipur Harakanda, across the community lines in Amaka Tugai. Tugai Matunga again. I could Tasina, my day is unite over Amaka Wavra.
मैजे की मनुंग डायनामिक लेतब्रा पाउन हौजे हाइग्रे एलिट की क्वेश्चन हम पुथोरे देन पांगन की मनुंग डायनामिक लेजे ओइदब्रा पांगन जिसु एस वन नोइना लौबो याब्रा अखोइना याम होमोजेनस ओइना देन अदुगी मका नागा एज अ होल कुकी एज अ होल रियलिटी दना मका मैजे की मनुंग लेबा डायनामिक्स मैम्स माइ मनुंग लेबा खेनबा इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस लेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम ओ पुंदे हैबगी student body मैम ओ पुंदे हैबगी मियाम पुंदे हैबगी मैम दे लेबा साउबा at the same time across my ideological position मैम अमदा तोंगान तोंगान लेवल दे लेबा social classes मैम अम लेबा धर्म की ओइबा मियंग द मैते की मनुंग लेबा खेनबा मैम अमा पुंजन दे यादबा मैम अमा हौजी इनौ नौना मसी जो आई याम serious ओइने लवे पाबुंग कमाई उबिबनो खंगते एखोइ लवाई इफाल दो ओइबा क्वेश्चन अमा थोलइबा सिगी दाइना मैते की within the लेबा dynamics से पुंग कमाई मैते की सी होय अखोइ गिदी अइना अखोइ गी ai thab sang dring hai tai hoi koi ta chau tu jam basina the ground ta dring ai ga nang ye koi yum thang na me yam ye ne oh adai na have ni if we have religious nationalism sagalaga di ta chau yaroi adana koi political ideology de sapna chumi religious ideology de hesalo matam da religious nationalism saga kanda akoi maseng khana gani ga me fur kang khong chai gani that was my prediction matam da 1980s ge dai di adagi di ai na thabak chang haba matung na kari ga da di 1990s ge ta so interaction si khara adum left la di ma je khara la ga underground ta kha aduna akhoi da dhamma gi khana balai da adagi political ideology khana balai da kana go khara na akhoi gi socialist ki pattern pa mi kana go khara na akhoi market economy capitalism gi adi Marx ka Weber gi philosophical difference adum akoi gi sida reflect tawe ado akoi na Manipur nationalism mo ngamaga di masi loina adi akoi gi da lei paringam lengboda lei makhan makhan mayam torga yam phajaba paringam sem badwaina adum semba yagani na khalle wa ada akoi gi hujik Naibak theory is the dot of competent leadership follow up. Akoi mayam bus chingdi ga da ba. Kana masidi leader sidi born torga thola ka damne. Akoi ne same ba khot pana ga ya ba na te. Same is reluctant leader kha leini na ta ga mai vested interest level leader na to na tau ki ba. Aduna akoi gi da charismatic oiba leader ma la pa kan da mana lop se tasal ko ma na adum ya ga ne na khalle wa. Akoi gi achauba difference si hujik lei lei si ST demand gi da lei di ba lam ta ba ya da ba si gi da akoi gi si matam da ST si da si lam gi de khoi demand to roi tam ni lam se akoi gi loya lam da kana kena da khoi meti ta roi hai gi group ma akoi equally right lei there should not only difference hai ba ma si gi angle ani si yang kan se da the reaction from the Singi community da ani si lagba kanda moi worst case scenario si da torga reaction la kana loya long ga ka tawni ha de reaction de khara tum muted oine aduga loina makta khoi ta yani haraga di ta ba ta da that is another matter adu maduda di reaction si yamna negative ta salakani aduga dynamics se community की dynamic sing si static oil na te adum hong kani hongju hong su lai hong ju hong kani si static oil ji so ya ro adana hojik si worst case scenario ne hoje ko de le se amana ama major oil ba naga ko ki mai ti se amana ama amda thajana ta manung de intra oil jo even naga da manung da so dum conflict lai adagi ku su dum conflict lai mai ti gi su dum conflict lai ado sigi si akoi with better education adagi better leadership better leadership ado education haiba kan se si da literacy gi nate ko education haiba si afoba mi akoi gi good human being ama produce tawna ba tawne good human being ngakta la aga anda di maduna majority ore kan da di hujik di democracy di sida di game of number number yano mai di masa yang pokre 1.7 total akoi gi fertility rate si 1.7 le 1.7 di population handara adawne but a certain community na
3 4 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯥꯎ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯟꯒ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯄꯤꯄꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯝꯇ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯍꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ any person living in Manipur whose ancestor ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ indigenous people ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ 700-900 ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ those people ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 1951ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ancestor ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯕꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯐꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯇꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1951ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯦꯔꯁ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ 50-60 ꯐꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤ 90-50-50ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ 1,000-2,000 ꯀꯦꯟ ꯃꯦꯛ ꯑ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯀꯅꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯗꯣ ꯏꯁ ꯅꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯋꯦꯔꯦꯖ ꯏꯟ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2 ꯂꯥꯈꯁꯤ ꯏꯁ ꯑ ꯁꯥꯏꯖꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯕꯤꯍꯥꯔꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦꯅ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯦꯡꯉꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ insecure ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯐꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯅꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯗ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔꯁ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ what are the population dynamics that is going on ꯀꯗꯥꯏꯗꯅ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯍꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯟꯗꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ आइडिया मागी पॉलिटिकल की पोतु नतब कल्चर की सोशल की हिस्टोरिकल की ओबे एलिमेंट मयाम अमा यावरगा मदुगी प्रिजर्वेशन तौरकांदे हिंगिबा मणिपुरी डायस्पोरा दा मख लेरिबस सिदे अक्रॉस द ग्लोब लेरिबा अदे डिफरेंट कंटिनेंट लेरिबा हजिकना मुका यूरोप दा द मिडल ईस्ट दा मयाम अमा लेजे साइथोग्रे अदुगा अखोगी नेचुरली लेरिबा बर्मा दा लेरिबा अखोगी पांगल मैतै असिदा लेरिबा देन बांग्लादेश दा लेरिबा then Assam India की तो हमारा स्टेट सिंगे लेगा स्वाइगी then including Kabul यावना कमाई ये बे मुझे ते इसी की people की context मणिपुर डायस्पोरा से बांग्लादेश से लेगा त्रिपुरा से लेगा कछार से लेगा मैतै म्यांमार से लेगा मैतै ना मणिपुर से हम हेन बरो में तौरा अइना सुम येंगदा अदुगा अखोगी मणिपुर की चटखिबा डायस्पोरा सिंगे हंदकी इरांग जे थोंद्रगदि मोय मणिपुर की सी क्या कने कंसर्न होदे हंदकी इरांग जे थोड़ा कांसिदा सडनली मोय रियलाइज तौरपनेवा एस अखोगी हौरफम से याम सेकी ओइरेना अदुना they have a lot to catch up kari kari keno da moy mapande leiba diaspora manipur de chakiba diaspora sidi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯏꯅꯥꯒꯔꯥ ꯈꯨꯟꯕꯩ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯪꯉ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯡꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯗꯦ ꯋꯣꯛ ꯑꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯎ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯗꯤꯌꯥꯁꯄꯣꯔꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ new set of skill learn ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯗ invest ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ industry ꯑꯅꯧꯕ services establish ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ brain drain 60ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯔꯁꯤꯝꯍ ꯔꯥꯎ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ open ꯇꯧꯔꯦ economy then 1990ꯗꯒꯤꯗꯤ sudden spurt ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ economy ꯒꯤ ꯖꯥꯏ special question for economy ꯑꯩ economy ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ people ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ land and resource ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ pressure over the limited resource ꯑꯗ population ꯒꯤ pressure ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ resource ꯁꯤꯗꯤ limited ꯑꯣꯏꯕ resource ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ pressure ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ contradiction ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯕ conflict ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ potential factors ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ demographic imbalance ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ question ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ even native people ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ concernꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ resource limited ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ pressure-ꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯗ conflict ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ resource-ꯇ pressure ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ number one population ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ population growth-ꯁꯤ natural growth ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ unnatural growth migration-ꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯂꯨꯄꯥꯟꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯥ ꯐꯥꯔꯒ ꯉꯥꯔꯧ ꯑꯃ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯆꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯔꯧ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯤ ꯍꯣꯡ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯆꯧ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯐꯨꯠ 30 ꯄꯥꯛꯄ ꯆꯣꯡꯕꯗ ꯏꯊꯩꯗꯨꯅꯤ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯨꯠ 2ꯒ ꯄꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯠ 10 ꯄꯥꯛꯑꯝꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯁꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯒꯥꯎ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯐꯨꯠ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯨꯠ 2 ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕꯤꯅꯕ ꯈꯌꯥꯠ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯜꯅ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟꯃꯤꯟꯗꯒꯤꯁꯤ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣर्टिंग ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯂꯦꯠ 60sꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯊꯧꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯇꯥꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯠ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁꯦ ꯑꯣ ꯃꯥꯏ ꯒꯣꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1995 96 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕ ꯊꯕꯤꯒꯁꯦ ꯄꯨꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯌꯥꯏꯗ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ everything ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ scarcity ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ agricultureꯒꯤ practicesꯗ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ soilꯒꯤ healthꯁꯤ ꯄꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ productivityꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯧ ꯅꯤꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ highly competitive ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯟ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯕꯨꯗꯤ 1.16 ꯍꯦꯛꯇꯤꯌꯔꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨ ꯄꯥꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ approximate ꯑꯃ whereas in many of the villages valley-ꯗꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯁꯤ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ highly ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ capital intensive ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ agriculture system ꯅꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ integrated farming ꯒꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ integrated farming-ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀோ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯄꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯪꯒꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯆꯥꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯣꯏ ꯅꯄꯥꯛꯄꯤ ꯅꯥꯀꯨꯞꯄꯤ ꯆꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕꯗꯒꯤ
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦ, ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦ, ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯇꯨꯋꯥꯔꯗꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯣꯏ ꯅꯄꯥꯛꯄꯤ ꯅꯥꯀꯨꯞꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯦꯁ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯤꯡ, ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯇꯦꯔꯦꯁ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯇꯨ ꯑ ꯃꯆ ꯃꯣꯔ ꯏꯖꯤꯌꯔ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ, ꯏꯖꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯛꯄ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜꯗ ꯁꯤꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯉꯝꯃꯣꯏ꯫ ꯑꯐꯕꯁꯤꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯒ ꯄꯤꯄꯜꯒ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀ ꯄꯤꯄꯜꯒꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ, ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯅ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯀꯅꯤ, ꯌꯦꯡꯒꯣꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ, ꯗꯦꯟ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯅꯤ, ꯗꯦꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯑꯒ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯧ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯀꯩꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯁꯥꯒꯅꯤ, ꯑꯗ ꯀꯩ ꯁꯥꯔꯒ ꯐꯧ ꯊꯝꯒꯅꯤ, ꯗꯦꯟ ꯆꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯟ ꯌꯣꯛꯀꯅꯤ, ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯨꯡꯒꯅꯤ, ꯗꯦꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯤꯡ ꯄꯩꯔꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕ, ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤ ꯃꯤꯇꯧ ꯇꯝꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏ? ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯜꯗ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤ, ꯁꯪꯒꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯥꯅꯤ, ꯋꯥꯄꯟꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯊꯥꯅꯤ, ꯂꯐꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯊꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯟꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯤ, ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯊꯝꯅꯤ, ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯊꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯌꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯏꯁꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ, ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯄꯩꯔꯤꯑꯕ, ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯩꯔꯤꯁꯤ 6 to 8 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯄꯩꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯝꯃꯔ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯪꯉꯛꯅꯕꯒꯤꯅꯦꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦ꯫ ꯑꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯟ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯩ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯒꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ꯫ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ, ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯈꯔ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯋꯥ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯄꯟ ꯂꯩ, ꯍꯩꯃꯥꯡ ꯄꯜꯂꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯩꯃꯥꯡ ꯊꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯊꯤꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯅꯤ꯫ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ, ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ, ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤ ꯋꯥꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯎ ꯌꯥꯟꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯅꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯛꯊꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯗꯦꯁꯄꯥꯏꯠ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ꯫ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯀꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ, ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ, ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯂꯣꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ꯫ Some of our progressive farmer ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤ꯫ But most of the farmer
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯋꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ 1960s and early 17s ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯋꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤ they were very popular and they are very committed ꯆꯠꯇꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯒꯤ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 60sꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯏꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯤꯒꯦꯇꯦꯗꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯨꯛ ꯅꯣꯟ ꯏꯔꯤꯒꯦꯇꯦꯗꯅ ꯁꯨꯛ ꯑꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯄꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯟ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ न्यू डेवलपमेंट फेज अमखा हजिक लाकान स्कूल्स मैम सजलप इंस्टीट्यूशन मैम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मैम अखोई सेमजलप देन लौसी याम प्रोडक्टिव ओइरक्तबना मरम ओइदोइरा रिजोर्ट से अखोई मचा 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 अखोई मैम लाग पोथाफम खोथम रिक्रिएशन की मफम याम सेमकतनरक मणिपुर सुमाइना तौबगी एनी लमहांग ओइना ले मफम मफम हजिक याम लंबी मपान दे अमत उद्रे हजिक अदो सिगी मयाम से अनौबा हजिकी मालेंगी होंगइबा अहोंबसिगा लोइनना लाखपा डिमांड मयाम अमो ओइदोइरा मसिगी चैलेंजेस सि गा अखोइदा दरकार लेरिबा अखोइ रिक्वायरमेंट सिगा कमाइना बौंग मसि येंबे एग्रीकल्चर से अखोइगे प्राइमरी सेक्टर से का येंगा मतमदा टर्शरी सेक्टर सिना अदुम लाई पैसा तानबा अदगा रिटर्न जो हेले अदा प्राइमरी सेक्टर सि हजिक फौ थाबदी रिनोवेटिव ओइद्रेबा चंगीबा मतम में केनो हजिक पैसा तोंगे हाइसिदि अइगी फैमिली की लेबर दुनेबा याम तोंगे सिदि लेबर की वेजेस की कंपोनेंट से हापसल कांदा पैसा जी इतों तोंग्रेबा अदुना लैंड ओनर की मादी अल्टरनेटिव पैसा फंग अल्टरनेटिव थर्ड तामने रिजोर्ट सामने खंगे दुकान सामने खंगे सौपान सिदा असुम तौरकपा अदुना कंपटीशन नि अदगी अखोइगिदा चेंग जी लेतर कांदा पीडीएस की राइस याम पुसलकपा अदुना पीडीएस राइस ता लुपा होम फंगलकपा तंगी लुपा कुमारी कुमगा कोथा दा फंगलकपसिना अखोइना थारिबसिदि लुपा 95 यंखैदि योनगदि पैसासि तौद अखोइगी रिम्यूनरेटिव ओइदमनिना अखोइगी एग्रीकल्चर से तुम ऑटोमेटिकली दम सिगी ताबा अदुना सि अखोइगी डिपेंडेंसी म क्रिएट तौरिबनेको आइदि मदगिदि से आई एग्जांपल है कांदा जियो लाको मतम दो होंग न तौरे अखोइ मैम दो जियो चलोरे जियो न ममल हेंगा कांदा अखोइ जमागी कैप्टिव क्लाइंट ओइरे सिनी हजिक अखोइगी इंडिया की जी कैप्टिव इकोनॉमी अमा ओइननाबा अखोइ मैम दि लाउरेको अखोइ मरोंदोंग हिंबा गंबा इकोनॉमी अमा सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी अमा क्रिएट तौनना बखोइ तौसी खोसे हाइबदा अदा मसी अखोइगी हाइबा ngaktana yaroi adagi hojik si kumsi ji rang sida alu yam thaba pamne so many of them doesn't have the requisite skill alu ji karam kan thaga dege kamai dong thaga dege kamai dong manage thaga dege kari har hapkani kari hira kapkani ai si yamna khangaga tawna teba last year da alu ji phadana tagi kumsi jogoi tani hai na tawne maduna अखोइगी एग्रीकल्चर दा ओवन पोरपदि खरा वागनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दा अखोइगी आत्मा की खरा रिकॉग्नाइज तौगिबदु मोय खरा थबक तौगे हबे यारोय मोय तौई तौरगसु अखोइगी सफिशिएंट ओइदे इरांग लाखिबा खोटखिबा सितौ मोयना तौजगदब थबक मयासु प्रायोरिटी से अखोइ इरांग सिदा सुम चखिबने सरकार की अतै एरिया दा नंगी स्पोर्ट्स के कल्चर की दागी मयाम से लोइनमक अखोइगी मिनिमाइज तौखमनेबा सो हौजिक सिंग सा इकोनॉमी की जे पबुं अखोइ याम कैप्टिव अन जे पबुं जा हाइबिरे अखोइ याम थिर टोटली डिपेंडेंट ओइबा अदुगा कनागुम खरगी मार्केट ओइना अखोइ जे यूज तौबा गी मवोंग अमदा हौजिक सि लई मसि लालेनि अखोइ हाइबा यारोय तौबदबो अखोइ द लेबा प्रोस्पेक्ट अमा अखोइ किदां ऑप्टिमिस्टिक ओइना येंबा याब्रा हाइबगी क्वेश्चन सिने पबुं अखोइ की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिगी एडवांटेज ता साउथ ईस्ट एशिया की याम खरबा लेपाक मयाम सिगा साउथ एशिया की याम खरबा लेपाक मयाम सिगी फौदो फौजिन ओइबा याबा ख्वाइदगी मरम चाबा लंबी से अखोइ की सिदा लेबगी एडवांटेज सि अखोइना लौरा कांदा मणिपुर सि मणिपुर की ओइबा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से पबुं कमाय येंगे अखोइना खुदों चाव से लहोबा याबगी ओइथोक ले तबदु अखोइ मदी खुदों चाबा लौनना करीमता प्रिपेयर तौदेबा करीना को एक्सपोर्ट तौदोइसे अखोइ मी पोट पुथोक पुसिन तबै कुदी ओइगे तौ मंगाइ रेबा
we are totally unprepared. Karina akoina export tawga rese. Akoida export tawga yaba sufficient quantity produce tawga polam dalai te. Akoi ki home ana yam produce tawga harise. Akoi ki hai sumi basing si thani ki chapni ngai lekte. Komla producer ji thani ki chapni ngai lekte. Akoi ki food packaging hai sidi when you have a surplus product produce lakan lakadong now. Akoi di madu lekte ba. Adona aini yam tuina hai jabam le. Akoi nga honge yen honge hai taragadi tuja kan hong ga san thau. Yes. No hawai gi thau sumani. Adagi magi oil cake tuna yen ga nga gi machinja tuja ka mix tar ga producer kan de hojik akoi kg da se akoi gi grower na la pa me food yo le se mal food yo la kan ya ade nga kg da tangi se handare kan ba akoi gi nga fish farmer singi main input ti adagi chicken farmer gi adagi san gi tabu kan se da akoi gi feed sine ba ada feed si akoina se akoi gi yumsa gi magi unit la re moi mapa ni pore raw material adu ere ga ti no man tang tam ne akoi da produce tawraga adu gi area akoi gi product ama export to ba khaki area du nataba Manipur je yam tik area ama suni madu ke ikoi kayam yam ina khun bangam ga ke so bo question na adu nataba sigi South East Asian nations sing se product mayam ama South Asian nations sing da daka oi South Asia da daka leba puthok ko pot mayam ama South East Asian nations sing da daka leba sigi foreign trade the trade sidai sida akoi Manipuri na kyam yaw go do no akoi ki businessmen madu da akoi ki traders singi prospects kamaina prospects limited ne Canada sigi export import was the big business houses to go to na akoi gi leiriba Manipuri ki businessmen madai da ling insan was the wa ga ne akoi subcontractor wa ne yaw ba yai Canada masi deal ji am chong na la ka dori ne adana akoi gi da leira ba de akoi gi service industry ko laiba mi sing de gi cha ba thak pa to bu adudi adum hojik se dum to ri na ngi resort ki laiba adagi side amenities ki lambi mapan da sa ki kari ki sa na ba sa ki kari ki yolu sing si ase adum need te dum la kan ne ba ada akhoi na participate to ba hai bi si di akhoi primary area da akhoi gi own produce like targa di ya ro ya ba se sidai sida akhoi gi raw material yam chang da ba akhoi gi highly labor intensive oi da ba area le na se akhoi na se IT sector hai IT sector ji net pharaga di anyway the work from home ji hojik many of the companies akhoi covid matung de gi work from home ji chathari ya ada sigum area je khona government thi ga dam ne ba adagi akhoi gi da se animation gi je big industry ni ko billions and billions of dollars ki sidai sida akhoi chang ma ngam na ba kilo chang ngam no I we don't have the infrastructure the government infrastructure create tar ga nominal charge am lor ga angang sing makot macha haibo mayam sidai je animation gi ni khang de adagi mayam chi develop tor kan da marketing gaming gi industry is a huge money ni ID akhoi gi Manipuri macha sing si makot hai bane ba skill ji we may not be very creative adu akoina mi amagi matou tamadi very fast ne ba city madigi area se changba ya po ne ba Bangladesh ki in recent times ta haidare one of the poorest country orambadagi one of the fastest growing economy ama oira ngamgiba ngai Bangladesh ti magi magi common people sing jagi magi economy generate tawagi mogi leiba models ekoi kari learn tawge Bangladesh ki da se sarkar aphabam leiba changya hojuri gi si hoji akoi gi phi gi tabu kan da Dominican Republic Bangladesh Vietnam moi ji adagi Costa Rica ga kari moi ji world top la kham ne ba adagi education education ta da hoji Bangladesh na akoi gi total fertility rate si India de pick kham ne ari se hi kun mang de India na yam ne ma ne ado akoi gi pick kham ne basically good education pi bane education si lagadi education hai ba consider is ABC pa ba hai ba ngak na ta ba education hai si
magi mind je open to biraga de Yes. the opportunity available je ekari opportunity mase ega chana ni de khan bagi ngam e Okay. aduga moigi na Grameen Bank ki small funding se yam easily accessible ohen ge ba hoi hudik sarkar ga Grameen Bank produce tawriba ko novel laureate ga relation yam phatte phatte baji akoi populist measure se da gi khanar ine ba adubu the contribution of Grameen Bank in the development of Bangladesh is kaukusha yaro ba adu akoi gi sin de lawbane ko easy credit available oine na adu sum highway wadani akoi gi collateral thamdraga di ko bina phangde I have to invest in a collateral koi paisa yam chawba karo adu India gi yam nungai se lai bana pure di yam wai ba lai khomna pure ga paisa magan ba ai company follow up tore yadre adana mudle har ga ride to busidi thousands and thousands lakhs of crores to ba whereas farmer gi lapa lising 5,000 crores right off to busidi os moi is that akoi financial management system ni that economic sense ni hairaga yade ba ada ai manipur da startup tore ko startup ki idea si je clarity se laita ba startup ai di it markets innovation now aduga startup ki ready it can have exponential growth ada akoi gi di hai to boda su adagi hotel phambada su plastic storage tanks have startup mentor these are all MSME micro small and medium enterprises ni what is pick them ni but nigi di akoi idea to the ko idea is my prototype sana paisa thada da tam ni that has to be grand ai na ai ji innovator ni ai di CPO pai de ai idea la re idea si develop tor prototype working model la se mo ka ni paisa jangi pali sing ko tha jangani lagam janga dra adu grant to period ga ma prototype ma se ma ga yes this is marketable aji khangde ni adagi di marketable ore ni adagi di market to di ma company we run to so dong ne sigi prithvi da lena ri ba startup ki concept siga manipur da to ri ba startup ki concept siga adam khara khena ba ai di afama port man se manipur europe kan adam khara su eta nei hi do mati in every sphere koi dum to bi aduna hudik laibak thiri di sarkar na guide torga lead torga sarka da bose akoi gi the famine of ideas am lai sarkar da sarkar gi limitation yam lai ko because they don't have the money or paisa lekte the paisa lekte ga so good governance am lai ba rule of law lai ba adagi akoi good governance si character khar lai ko participatory oi ba idea sarkar na you hang ta hang do na let there be every way let there be draft policy and these are the policy framework and which we are going to open up the liquor. Kaina tawriga di adagi you tawrisi India le 80% of the taxi wine shop te laguni wine shop ke regulation gi di akoi kaisu leite hangwe tani haire se aduna putting the cart before the horse ki se dum khra adum satpasi uiya ba aduga effort ti tawdi habiti yaro effort tawi but policy stage the like implementation stage there is a huge gulf of difference okay tragedy okay pabu okay so the tragedy ma lady na pabu ta pi hauzik sina pabu mo ba yamna 10 bak ai question kha khatang pabu da hanjage pabu ki idea da kamai lai ni thambi pabu ekoi ki pabu ekoi na idea of manipur sagalak pa changba element khara ni shum pabu ni na jani is faida manipur gi patriotism ama nationalism hai basi da ek mala kidan basi issue me up dai ngasai pamu su thambi gre lining lagi sagalak pa nationalism oidora na matlanga political entity ma the best of nationalism ki concept oidora ideological oigedo ya ba question me am dai but patriotism has sida manipuri patriotism ama ji pamu kamai define do manipuri patriotism manipur bu nusiba manipur bu afaba sakotpa lamma when ye haina khanba you may be a rickshaw driver doesn't matter you may be a bricklayer ma politician hobe ma oja hobe ma businessman hobe the mongonda manipur ki
ꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯣꯠꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯏ Okay, well, national character habis Manipur yam toina hainaba ayambana ekoi Manipur speaker singna yam toi sinna word ama term am oi masi Manipur context da pahung national character se kamai define to national akhoi gida national character haibadi kitang chana roi ko akhoi gi Manipur nationalism budi akhoi dum hai adi akhoi na akhoi compo ai na sa aha matam jagi ba composite Manipur jati khudibak nungsi chana na nungai na leiba madigi idea dubuni akhoi na national character harise madu leiragadi akhoi khudimak leiminaragadi akhoi khudimak kenoda wala ma community hiloina wa nga kene waragadi akhoi yenaraga saga dawni mulla sa dawna ti haibase mase understand tawragadi akhoi himinaba laine ba as aidi ware mana khidang phai mo de mulla sa ni haitaragadi akhoi loina ma saukhamina kane ba yenaraga saradi akhoi loina saukhamina kane ba madigi wakholan chen buduni akhoi na Manipur ki national character leiba haidi leiba punamak si akhoi loina na chapminaba okay aduga pahung aikoi gi Manipur gi ngasi Manipur society da Manipur khonai da pahung na khwai gi pamjada ba reality se any phenomenon pahung da lokhat piradi kari da kutin no ita ma hanaga si akhoi gi distorting effect of money in politics si akhoi na loi lo economy chaukhatnaba ama chaukhatnaba education chaukhatnaba loi na ma haigane ba but that will depend on a clean political environment ada akhoi gi ya kare al rodan gi like 2009 da formula like to the ama yauri ma gi IMF UN ga haido ma good governance the impact of university the distorting effect of money in politics particularly illicit money ko aidi direct laga paisa dona politics ran tawraga di yararoi aba adagi thika da paisa halaga modona politics ta ran tawradi yararoi aba ada akhoi sarkar na akhoi election commission of India le na akhoi MLA le ka lo phala konga la konga si it's a reasonable amount ni haidana khalli bane aba Madu Manipur ki the ban of Manipur politics, the distorting effect of money in politics ne masi head loktoba kanda afabo leaders hudik seleje da tholoba kanda Manipur budi sending ga se tholakane ba hudik ti sen pai do ni di electoral politics yaw gambe electoral politics to on politics ho yaw ba ki re okay aduna akhoi na afabo leader manga isidi the distorting effect of money in politics ne okay aduga pahung na Manipuri amu oina pom bagi da mata kwai dagi nuai jaba se akhoi ki kari Manipur da kari lei bagi da mata no ai na nuai jaba se we have a vibrant heritage akhoi da thambira mi ba akhoi ahal lamana thamami mu sidai sida culture da akhoi Leramisi, akhoi layak pu khaktani ko akhoi adubo but akhoi gi subika da le si yamna unique oiba style of illustration and drawing ne nata bada performing arts ki yengwa de whether sing de gi khangde tam de gi khangde yengwa matam da we are so rich okay yamna vibrant oiba akhoi gi society ama absolutely masida pokse badigi akhoi na sauthok jabani ko aduga Manipur si Pacific na Southeast Asia gi history da chanba leibak ama oiram exactly madudani akhoi na Manipur da pukcharu bagi akhoi na sauthokchari pahung Manipur da ningthoro mayam am pangre Manipur da masak nai ko social reformer mayam ama revolutionary mayam ama ekoi tangkak mayam da thokre adagi legendary figure mayam ama leikre pahung admire toba amasung inspire toba khwaidagi masak nai bo luchingba ma Manipur gi puari da hairagadi kana bo hokke aibo hai jaraga de ai khagem ba pambai ba maram je khagem ba gi matam de koi nation ho sil lakre gi ma ge reformation mayam si doi musilen la aba matung de gi doi mai matam de gi la kan la khagem bana sagai sala ro kari ga tawra kan da neiram ni ba singsi koi nation lama ai de hana di chieftain gi type to som le ram de gi municipality le de koi nation lama la aduga pamahibagi sena magi military powers mana expand toriba mai mapa bungona torombadagi he na torakanda
tawramiba adagi side effect leiko vacation matamda lan tara iba khole iba tari ma si madugi marmana sawning awana sawning bagi tawre ibni aduna but aikoi progress ama matam duda yam chawba haidi Southeast Asia gi history de yawre isi pamhaiba gi matam dagi ne na haibi exactly ado aduma le pawung adu di hoji pawung na pamal luchingba amagi question je am chawna hoji lai pawung matik chaba manipur gi luchingba ma haiba je mahun da yawga da politician si kari kari na pawung gi yeng losing was the patient with he should have the ability to listen to the opposite views mazi as nang haida ai nai khale se mane de tanin de haida gadi consensus for strong moya the 21st century the administration should be through consensus consensus oriented with the yaro okay aduna people se carry sum togadam ne people na pamba kari no people na kamu ngakana loina phagadaw na te kana the people na aware oidaba factors mayam ma sarkar na khangana hoi adu people because of this city yadabni hai hairaga akoi adu ai nga sai participatory government hai dise yes mayam ji hummaga puraga chakpa adu tawrakanda neba akoi gi consensus oriented oiba lega kama lakado dise okay adu orega di amaga muknari base handagane wa andalon he tawtri gai taroi haraga di lebak se tumi langna leine okay pawung hojik se pawung idea of manipur dagi on behalf of the idea of manipur pawung na cookie people da haitare kam message of pinning cookie people the pinning is I am saying hajege those who have come before 1951 they are part and parcel of us those who come after they cannot claim that they are indigenous people they cannot claim any ancestral land because they are much later migrant akoigi koplu thadok piyo akoigi thangjing thadok piyo na masi akoigi di Christian gi Jerusalem dauna or Islam gi Makkah dauna khanba lam sing ne ba aduga akoigi poppy cultivation sima tok piyo that this is going to destroy not only the community but the entire state the climate change ki adagi water resources ki scarce or iba khole iba mayam se and let us work together akoi punna torakanda khanabana it is not an answer adu okay akoi sehi chani ki yodringe mamang da lakpana sehi chani mamang da lakpana ancestral land ne haina claim toksala kande that only invites conflict conflict se mai te go tawni ko naga ga tawkhre naga ga mo halo jo haninga leite aduna we should stay away from such conflicts. Okay. Again, another message for the Meitei people. Meitei people, the Hosu conflict, idea of Manipur behalf. Kind of positive. Meitei is highly Yamlui, Yedi, another ideological difference, Mayamale. But leave aside the ideological difference in Isuda, based on Winasi, Akangwamina. Leader ohensi khangdabane leader oregadi simena thokani awawa nangani khangwamina leader ohenba daga koi political leadership ta aina khamjani base political leadership includes both the ruling and opposition party please work together aduna kana ruling opposition langnadra lega matam nate aduna there must be an all party meeting torakanda Bharat Sarkar da pressure koga see is a need of the hour. Okay. Now finally, Magapung na lakchining bazi, Pong administration the zoo, Matopin the Vidame, the governance key, integral part of Pong the Vidame at the same time, public interest, the Manipur aspirations, the Jumpamoiva, Wapame Nambiva, Masiga connector, Gadun Permission Moinazo, Yana Masakambi. How did make the situation? Conflict relations immediately to short term measures long term Tangu Lita Manipur Moina, Lainava, Fruit Massing, Nuaina, Sumatology, Tokanava, long term measures in the Karina. I am on identified short term measures the Bharat Sarkar. Okay. The Bharat Sarkar na
when the constitution they out see right to life article 21 right to property article 300A that is the responsibility of the government state government fail or the central government intervene to government state government fail central government has intervene 8.5 months intervene to the matter home tree conflict resource sharing amaga respect on the say madugi lambi yatho ganda the resources share to what she thinking is now a column go a thumb de single head looking at a thumb laying a moela. But it's not only that. See, single thumb was find a mess over never. Sing who thumb later the him wagon. Exactly. And the thumb was I know, such a fact, everything we don't know. Yes. Concept of concept of valley and hills. See, Manipur, in fact, 700 square meter, 700 meter one go. No more than 70, 80 meter cutting one is. One thing they had to see in front of them. The idea, the definition of the hill valley city, it is arbitrary with no scientific basis. Aduga, a quick vacation city, in a Sajat Hamzari to me. Sing with them, Luna Lapa. Sing Chandbadi, Kari, as a valley forest reserve. Sarkar 1932 the declared Tormisni Darwana. So Matang si dai ko ki Maitai ji Maitai have a community se Chinga Sunda Taramdava. I'm not just talking about the Maitai. Together with the Pangal. History literature thing about them as recent as 1964 Swahili the Chinga Hausik Chusanpur gi More the lady was not Chingi Kunma the Kundaram Bagi evidence Pangi. Yes, that is 1965 over there. As why is the Maitai Pangan, the Taram Diga, have a Kamina secret fight to me. Pagan in a come with a Salas in the Taram. Chinga. Nagaku gave me violence to give phone given. Yes, yes. Adum Tarami. Adu, yes, a young one with a Kakatik. We are basically flatland settler now. And they I don't know who did so 100 foot on the neck. It's a lawyer. Another a flatland settler. Aduna Pegi Singi Kanguna Nagako Kini, I'm concerned with Hangokan, like Kakalakan, Kakaloka, Duga Ukul the time, even the moment she said the Peshapai and Nagasanga Ponte. Okay. Aduna in a proposal, I gave Kalam Dana proposal. Peshapai, Sing the kid is the Peshapai, Lampak Lake in my lake in hand. Put a restriction on the size. Specifically, Sugi the Lehenba, not that I had to play the leaning and Apis Apparapoli, Yahandava. If I want to start a nursery or I want to start a horticulture farm, piano, viable with the Uniciano, I did that. I did Maite Gange, Amakamatana Sange, Pangana Sange, Sanga Tokan cities. Locally, economy improved of the economy. Exactly. Local economy improved over. Other activities are going to be welcome to now. Not the food Talakan. Aduna, Koi City, Yam synergistic when a Hinganavagi plan, city offhand the hybrid loop, you have to work on the nitty gritty basis. Kadai how the idea Ukulda successful or the sample or the Tenoble or the Chanapti or Aduna Yam location specific or na. Work out of them, Canada. I think it's now the Wakalon joke understand the Wundakale. I think you should understand the way. After Manade, Naga has a Nagasisu Yamna defense lady about the we Kanbana Ama, the Gitanko, even among the Tanko, the southern Tanko, northern Tanko, the Canava, yes, the Eastern, Western, Simianga, the Rafael Canava. I think assume lady about. I don't know. Yam location specific way na Aquina worked over, understand over. Aduga, we can develop a number of alternatives. Okay. Okay. Documenting wiser, I see idea of Manipur, the thoughts, Mayama, at the same time, Manipur socio-political phenomenon, Mayama, analysis to Viva Pongi perspective. And Massimo Queen, Pandam, I noticed we do Pandam. Howsit level Manipur level conflict as you Tungala Manga Mayamzi communicate over different level but platform na idea of Manipur Kanda Magi perspective Mayama can of Mayam Laser so as I get idea Mayam Punzalaga Manipur idea when Simple Piaga have Kalundini, I go Pamun Nagasi inaugural speaker with
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯥꯏꯈꯨꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ Thank you for having me. Thank you so much. ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯗꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯦ ꯑꯟꯀꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ just one shot ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯥꯏꯈꯨꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ. Thank you very much. Welcome.